Kore Media TV, of course, representing. You can see. Yo, bro, what's up? What's up? Yaho masiko ganiro n'abatuze bawe. Imbera netambureta. Imbera n'inungi. Kacheka nogire bota brad. Kacheka n'inungi, kacheka buri kimwe cyose kiri aha. Abaryoku. Umworeka abantu bane berekana. Abarwetora abaryoku konga bamwe twasanga bari aho mwizaho. Niyo kuza kubuza ngo izina rye kiniki hamwe no mwereko. Nyantogo bari berekana numvise. So, kotaza muchehugo. Muchehugo. Muchehugo cyo ni kitinano rajyo kishana harwara harsas. Bere harsas ko kusubu banisubera so. So hati on a serious note, business knows rebo ta generally MC Masho koko kureba ibintu ko bikutambura. Business kurwo mwereko kwitandika abantu bakoze munonga kandi nangwe cyo cy'insimire shanga bikora munongo muntare hakore business biteka no kwita gukora kuko abantu abajya no kwireva amasiremo niho takukora hindu baba bakuruki nekiri abantu babasa kugireba bajimanya kandi no kurangana kwa kuyo kwamani doruka huko zirizina ile promotion y'amane yo kozine shanga no kusahandi abantu baguza bakuratira. So MC Masho ko ukurikira ko areba generale nono hagira ngo abantu bishe bagume bazo mu munyore konkeji ya etinakisima kandi nishaba munangwa ko nojya bakire esandemwe oga ko nojya ngo abantu bahirwa bakachongeza zikaba kibi abantu bengera kore tuno kwa iyo mari nakora wa boda nakora wa maisho wa wetu kana nakora wa hoteli buryo mu business nano kutaha mujyango nabwe no shashu mujyango na wari nakora we bare mnonga katubereke videos for example. Zoom. Yes, still touring the expo, trade fair, Balara. Yes, our bit of Ankara Media mobile Kuzamun Mureva and we are giving you live updates. Live updates.
Abana babataka mu minsi kandi uziko hariyo kamwe umuntu nakufika Mbarara trade fair Jose Chameleon Cecilia Muchala on the radio keep sharing Member How much? So we are still touring around the expo.
Chuaringa wa Masha kore jya karicha. Jya karicha. ya yellow, lemon, ya pink, rose, and money. Sabuni pango erahari ya madara orukuchenda abeyi ya kampani ninga beyi yo moreko kandi shikango moreko ngizakwanu kuchinga ho izo baryari yinchakare so mugambera bazire bane bona basikaromuka bagira ngo abamobite bakiriyoni bagorisho cyangwa rubuca kandi omoreko uza kuchinga yinchakare ingine ya so kwa Ramusaba. Elizo abana bashemerwa kwenda. Ramusaba. Yakora n'umwoshi. Asa buritambere. We are still touring the expo. Fun time! Sinaza katera kakata kawe mtaka kare.